Cha le ndaba ngeke ngikwazi ukuthula nayo. Yebo khona ngisesimeni sokushayela kodwa ngithi akunithi thasi nge-update kaManzini lo olahlwe iziphuko ewafethu usetholakele uManzini uManzini dini lo utholwa abafana utholwa abafana beyinkomo bubuthola nje qhakele entabeni etsheni ehleli nje ethule enganyakazi bathe bafana bayambuza ukuthi emkhulu uhlaleleni la uthi yena ugcine eboshiwe uthi ugcine eboshiwe bantu bafana bayangifonela bangikhulumisa naye ngiyambuza-ke hawu mntu omdala wanyamalala manje ngangawusakuthola ithuka ey'ngaka ukuthi hey wePyramid ngagcina ngisemotweni uma ngiphaphama ngisejele ngiyashawa kuthiwa ngifunani nale mithi le engize nayo la yeke leto yobunyanga ungaphinde uthi uye lapha uthayike ngiyabonga mfowake shi angizophinde ngiyofuna imali yayipokwe mina ngijabulisa ukuthi litholakele nje iqhawe kuthiwa litholakele ehleli nje etsheni azikho ikhwama ithathiwe uthi hey angiphinde ngithinte umuthi zithele izinto ngingaphinde ngithinte umuthi hey faka Manzini hayi ngibonga ukuthi uyaphila cha ngiyamtshela ukuthi hayi ngibonga ukuthi uyaphila mfowethu kodwa uthi awubeboshiwe ukuthi ufile idubu uthi balokhu bayambuza ukuthi uphi umngani wakho bathi umngani wakho ubaleka wakushiya awe mayo hayi zimshaye kahle uyamuzwa lo mekhuluma ukuthi ayikhona akafisi idawuthi ngeke mfana komthetho yile sinto lesi siyabheda uthi ngiboshiwe la ngigadiwe ngihlele eselini ngiyashawa kuthiwa mangaphinda nje ngalapha ngathi ngiphatha umuthi bazobuya next better man enye indoda izwayo ayi next